Assalamu alaikum YouTube көрчүлөр. Талас областынын Покровка айылынын тургундары. Мен азыр Покровкадагы мал базарга келдим. Бүгүн 25 ноябрь болуп калды 2022. Буюрса бүгүн күн ачык тугандар. Жылуу. Бүгүн жума күнү экен. Жума күнүңүздөр марек болсун тугандар. Жумага барып туруңуздар. Аллахым барыңыздарга иман берсин, ден соолук берсин, ишиңиздерге ийгилик берсин. Ондай жумушта мени көрө албагандар да бар экен, жерге чапкандар да бар. Аларга да Аллахым иман берсин, иштерине ийгилик берсин. Мынакей базарга малдар келип, талаш башталды. Бүгүнкү малдын баалары кандай болот көрөйүк. Ушу жуманын, ушу айдын аягы болуп калыптыр. Андыктан биз менен отуруңуздар. Aleykümselam. No tartmasın altın tapı işte. Assalamualaikum. Bazarın içine girdik buyursa. Birinci ele uy tarpaklarını başlayık. Oң жақ беттен. Салмас беже кандайсыз? Кунайын канча дос? 50 дос бе? Жоқ, 50 емес, 56. 56-га бересиз. Болор канча болот? 56-га берем. Канча боз бул? Жоқ, әлем кеч болса. Кеч болса. Бул жакка швец уй келди. Бул канча эле базы? 110 беле? 110 миң. Телефон номери бар болчу, YouTube'га түшкөн. Базарга түштү буйрса. Нойду 50, кулайында 56 миңге берем дейт. Но кунайнар канчадан экен? 50. Кайсы 50, кайсы 55? 55 экен. Бул 50 миң. Жакшы, молодец. Телефон калтырасың? Калтырбайын. Сразу жок дейт мейл. Ассалам, кандай жигит? Кандай жансың? Кунайндар не болот? Тырпактар. Туру? Жа канча деп туруң? 50ден бе? Бул экон 50ден сурап тур жигит. Болар канча болот эми, айчы? 40тан. Сен номерин калтырсаң, ошону 40тан алып келет да. 500 80 71 71. 80 71 71 500 менен. Мына, сиздер ушуну көрүңүздөр. Болору 40тан берем дейт. Акбашты татып коёк. Канча экен бул акбаш? Кунайын уйбу эмне? 70 э? Эмне порода эмне? Билбейм, токолчусу. Токол, э? Боз экен. Боз. Канча тууду, канча сүт берет? 10 литр сүт берет, 4 литр. 4 10 литр сүт берет, э? Биринчи чыкканда булабы? Мен биринчи жолу келдим. Телефон калтырасаң? 703 54 29 13. Номерге байланышты. Мына шундан. Буну болушу 50 миң деп сурап атат. Эжекебиз. 49га бербейсизби же? Болор 50 миң. Телефон калтырып коюңуз онда. Телефон? Качыңыз? 0774 85 82 96. Бул WhatsApp билен номер, контакт. Жок, WhatsApp болот. Жакшы. Шо байланышкан. Болор телефондон сүйлөшөсүз да. Базарга сатпайм деп Базар. Я. Урумай атыр го. Урумбай атыр? Канча досуң? 60 дейт бул. Канча көрөсүң болор? 55. Болор 55 бе? Телефон кайт берсиз пат-пат. 55 фаз болот болор. Телефон. Я. Телефон кайт. Номерымбы? Не лаштым? YouTube'dan сатасың да бай.
Meyli özüңüz убакыт созот да ушуну эмне кыласың? Бул жерде катарынан туруп тур, ыйлап. Асоң үчөө теңсиздиби же? Жок. Бирөөлө кайсы? Канчада болсо ошон? 65 сурат. 65 сураты. Канча sütü var? 8-9 litre sütü var. 5 kişi. Sizdeki çeki? Ben cüyümen alıyorum. Sat olmuş bu. Yok buraya sıraya olursa çek alıyorum. Şun yok mu? Bunun bazı kança negizi? Ya жаңа ортодогун сурадык мына. Желдерин бар. Бияка чыгады. Көрдүңбү? Шуну. Бул несин көрөсүздөр? Канча болду? 62 жарым. 62 жарым болду, эме. 62 жарым болду. İyiydim. Sağ değil. Çıktı geldi de. Geldi. Ben de ne olan yok mu? Aybek abi. Düşen istermenim bunlar. Ver. Aybek'e kıyla veririz. Ver Aybek. Evet. Kança 5'ke? 45 mi? Beres ne Aybek? Aybek men de zaman suratın yok mal sardı. Şirele koyun men de. 4 tengem yok. Şirele koy. 4 kalırım. Mal özü kim gitmedi. Kança suratı? Ne mal böyle beres ne çıkıyor? Adı şirele özür istermeni. İnsan talaşadı. Adı şöyle istekçi. Berbiyete koşuyor. Ben men de çaçamatı zaman kurun. İnşaat oldu. Rastlar bunlar. Şirele. Gitti. Bayla koy. Asken katma, asken. 45'ke sorasan berbiyete. 45 berbiyete sökene. 37 oldu bala. Narkını çıkanca oturuyor. Anı 48 lira. 48 kalıp durdu. Yok. 48'e berem dedi. Berem deydi. Anda 45'ke soradım. Kança yaşlıklar bular? 1 yaştan aşkı 1 yarım yaşta. Narkını soran yoksa nark ötse. Narkını 70. 70 değil. Bu 70 oldu. Bazı ne gel? Bazı bırak topos palası öyle. Topos balları ne deydi? Bağlar kança eken? Düğün boşalt koyayım. Baylayla. İki ait bağın ait. Bağım 70 ekonu optam. Ene ola. Baylayla soraşacaktı. Buna bulut degen bunu oğalamına Çolpanbay'dan geldi. Жақсы işte otar. Savun bu. Savun değil. 70 dedin mi? Ha 90. Son ming deydi bunun soğum eken. Kança qolat bolar? Vallahi 85 oldu. Kança qalasa kez, kança surasız? 80 verdi. 80'ge? Köylep turuşu da. Nolda 90 lira. Kaçadasın? 90 lira. 90. Hazır emeze torpaqtordu göreyik. Son torpaqtor gelip tur. Assalamu alaykum. Qandaysың? Yaxshi. Muborak bo'lsin. Son torpaqtorda olib kelsin bugun. Sağ çoğunken bunu ne? Yaxshi bağırsın. Geçti ha? Qancha bo'ladir? 28. 28. Ekoteng 28'ten urg'achilar bu. Erkek, bu urg'aç. Bunun erkek eken. 28 ming. Narxı urg'achi eken 28 ming. Qancha oladi bo'lar? Bular 26'ga berem. Alam. Tam qo'shgan. Boshqa torpaqlar ko'raylik. Biz yuramiz. Yaxshi. Bu yerda da son torpaqlar turi so'rab qo'yaq bolalar. Qancha oladi? 25. Urg'achi.
25 ming deydi. Qanchaga so'rashib o'tir? So'rab o'tir. 20ga u. 20ga so'rashib o'tir. Yaxshi. Qandaysiz? Turpoq so'rab qo'y, qancha bo'ladi turpoq? 19,5 bo'ladi. 19,5 mi? Bo'lar öyle. 19,5 ming deydi. Erkek turpoq ekan. Qancha ekan turpoq? Ya, 20 do, 20. 20 u. Erkekmi? Urg'achda. Urg'achi. Kemi bor da, kemi. Mallar qatorida aytib. Qancha bo'ladi kemi? 18 bo'ldi, chaqan bo'ldi. Chaqan bo'ldi, 18 deb aytib. Bunaqa bu qarada yaxshi. Qarasizmi? Endi krasный палец bilan shunday shvedskiy сияқты. Qizil uylarda bo'lib. Men aralashib ketganda yaxshi. Video yo'q-ku boshqa. Video bor, biroq to'xtaydi. Qancha bo'ladi aka? Jalsizmi? Aldım. Qancha aldingiz? 47. Narxi-chi? 47 oldu deydi. 47 da. No, 43 dedi. 47. Это 43. Кетот трейко. Точно базу bilmeyiz. Assalomu alaykum, opam turgan turibay. Yaxshi. Bolalar ne ola turib ekan? Bunlar 30'dan. 30'dan. Bunlar 37'den. Narxlar 37'den. Bir erkeklerde 30-37'den deydi. Anlat dedin. Жоқ, men tartamda. Tarpoqdan tartib qo'yaqchi. Assalomu alaykum. Bu jumada qanchadan bo'lib o'tir? O'zgarib bormi, yo'qmi? Çoğundur 30'dan turgan. Bugun cho'ngdir 30'dan. Jindi sonu gene paradavni yo'lini. Ha. 8 aylık. Ularchi? 20, 27, 25. Urg'achilar. Urg'achilar erkek 25. Erkek 25. Naki turganlar. Bugungi jumada shunday. Tarpoqdir. Qandaysizlar? Qanchadan bo'lib o'tir? 18. Erkekmi? Urg'achi. 28. Qancha? 15 mi? Erkek urg'achi. Kazandı ve Baroda 15 bin. Adres Balasarı'da. Uy torpoqtorun bazını bildik tuğanlar. Hazır жылқылар жаққа келатам. Бүгін 25 ноябрь 2022. Бұл жігіттің ондай чек-чеген тайы тұрып тұр. Assalomu alaykum, onday jigit. Chek-chegen tayga qancha do'sting? Bu chek-chegen tayini sotib oldik buni. Aldinglar bu? Yo'q, to'g'ri emas degan. Balaga. Balaga. Balaga? No balaga. Ha, bu jigitga ata berdi, atasini yiylab anangni olib beryapti. Urg'achi erkekmi? Erkek. Erkek-a? O'zinday olsin-da. Sariq. Sariq. Yaxshi. O'zinimi? Men qana meni hozir yurishga. Ha, yurishga. Bu tayni ko'ring. Tay qancha bo'ldi? Urg'achi? Ya. Erkek-a? 35 ming deydi bu tayni. Qo'yib. Bu tay qancha oldu? 40 bo'ldi u. Alosam. Satosh nerede? Erkek beydi urg'achi. Bu 40 ming deydi tayda. Ufta bu yoqda so'rab qo'yaq. Assalomu alaykum, qanday jigit ermak? Sen qaysi tayda olib kelding? Aqqashqan olib keldingmi? Yaxshi ekan.
Qanchada olsun buni? Urg'och erkagini? Iya. 28 ming mi? Молодец. Qancha so'rashib o'tir? Qancha berib o'tir bolalar? 15 ta. 15 ga so'rashib o'tir. Bolalar qancha bo'ladi? 28. 28 mi bolalar? Yaxshi. Молодец. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Qancha do'staydi? 37. 37. Urg'ochu Erkek. erkakday 37 mi? Ha, şeftler qancha so'rab o'tir? Endi shar beraman. 33 beradi o. Keladi. Sodalashmaysizlar bo'lmasizlar. 5 kun tushirdim. 33 berib yotadi. Qig'irbaysiz, qig'irib so'raysiz. Ha, 30 ta ber. 30 ta. 35 ta var. Mingich jo'sh deydi, ko'rishib o'tir oluvchilar. Qiziqqanlar ko'p ekan buga. Yaxshi lekin 35 cho'ng lekin bu yoqqa keylar kurtab turmay budan chaqandir. Nerede? Sakoda çanı. Qancha ketdi? Assalomu alaykum, yaxshi. 72 ming bo'ldi. Birda turgan bir. Bo'la. Nima baytaldi? So'ralyapti 80 deb. 80 ga debdi. Deydi. Charjanbash. Charjanbash, jambash yaxshi. Jarjan liniyasini bilasiz, aytmaylar qo'yib. Qanam baytal bu birda turgan bir. Ketibdi-a? Bu ham ertaga taqqa tushadi. Yo'q, bu apar baylanadi. Baylanadi. Aydın baldar olsa. Narxi qancha qoldi ekan? Aqchi baylan qoldi. Aqta tik aqta olsizlar-diga. Yazga. Aqta sizga qancha 80 ga 80 ga sotildi aqta baylangan. Bu 80 bo'libdir. Rahmat aka. Terkü qancha oladi? 90. Bunga baylanganmi? Milyon baldar, milyon. Million mollar bu. Milyon. 90 taqbash. Bunun çoğun atası bir toqtoqluğa ketken, uruvat. Bu Kazakistan'a ketken, qatı juguyavatır. Yaxshi, yaxshi. Siz satuvchi aluvchisiz. Satuvchi aluvchisiz bu. Satuvchi sat bala. Satuvchisiga teg balangiz-da, qo'y. Bu tigilla taqdi, alda shu milyon. Onu baylam turganmi? Alda millionlik u. Milyon. Mana qancha do'stlar? Mana qancha do'stlar? Baya bultur bilesiz, bultur bak. Milyon doşanın balları. Ha, bir turganı. Maymak'a gitti o. Ha. Oşa bir urgaç köpürdü. Telefonumu qaltırıb qo'yasiz aka. Yerge şu. Cüzde vardır. Telefon nomeringizni. 0701 29 29 63. Tegin bazını aytpay qo'ysiz. Uyga kelaversin. Onun bazını aytpay qo'ysiz, onu baylam turgan. 110 vardır. Barqlarning janna turib qo'yini. Yoshlar qanday yani? Yoshlar qanday? Yazgab işte. Kenje to'lganda abi. 110 vardır. Kulukpi bular. Shuni million mollar bo'lganda. Qatı juguradi. Kichik chetib chaqyapti. Qatı juguradi. Yaxshi ekan aka, ishingizga kelganda o'tib ketsin. Aytqingiz keldi. No, Rossiyadan kelgan. Boshqalari o'tganda emas. Bunu veren mi? 80. Vereriz. Hayır. 80. Vereriz. Nonu pulun men 180 dolar. Burada. Российский. Burada turgan nesken boshqalar ekan. Nokta salınganız yok. Boş baş. Ya. Qarmaqda. Assalomu alaykum, maystar. Qaysin so'dalashyapsizlar? Mana Rossiyadan kelgan bu yer. Rossiyani qanchaga so'rab o'tir aka? Men olib sotarmiz. Jizga bo'na to'g'ri. O'zim olayman. Qulum men jizga so'rab o'tirdi. Ha, o'zini ele. Narxini? Narxi ketgan. To'g'ri. Narxi pul nimadan ana 170 ta o'tir. 170? Pul nimadan? Ha, to'g'rini tartib qo'yingchi men uni. Hadi to'g'ri qancha? To'g'ri. 100 deydi. Yaşı ketdi. Ya. Yaşı ketdi, yaşı. Kelajagi. Boş turbay. Böyle turgan bo'lsa
Bari bir жердики турбай, телефон калтырып коюшпу? Ой, bir var kişilerle uçurası başkanı uçurası başkanı. 25-15-25. Mayam ne oldu? Uçurasında bir yerde. Ben çarpmadım. 509 25-15-23 dedi shunday. Dagı. Akeleri süylep turup aldı tüyünün. Kurte ceviz alып keliptir. Beremen ne deydi? 80 ming deydi non bolor. Жақсы. Қаншаны туды? Телефонын қалтырасыз ба? Не? Телефон номері қалтырсаңыз çalат дейді алушылар. Жоқ, азыр сатам да. Өтіп кетеді ме? Құдай бұйырса. Өтпей қалса енді телефонын YouTube'дан көрушілер алады да. Мен ушундай екен. Не екен? Aldığı жақсы değil. 70 мың дейді. Былтырғы Ургачы. Адрес Баласару айылында. Мен тайдан баштайганда балаларын айтып қой. Бұл Ургачы. Urgaçı. Нарық палтарашкаларчы? Alan 65 milyon. Baylananlar. Arttan. Ургачылар беркен. Urgaçı zaten. Но сенің кімесі де? Yok 100 milyon. Нарық 100 мың ноғы. Жәке палтарашкалар 65 мыңдан сұрып атады. Bunu 100 мың дейді. 115. Özün seli dikte aytadi. 115 мың bazı. Boğaz bazı. Ya. Boğaz qanchanchisini tuğdu? Yaşı qanday? 3'tü. Kim algan? 3'tü tuğanı. Prostoy ele edi. İyi. Milyonga apargan жоқсың. Öz üstüneli. Nesneli yok. Esneyeli. Baylangan botok. Telefon qалтырасың ба? Ya. Telefon. Так, 794 25 94. Şu байланышкыла. Şu беген байланған дейді. Қалған толық малыматында шол. Çalып малыматын алсаңар болады. Бұл тай 23 мыңға кетті. Жақсы кені бұл бұттары мұнай. Жақсы тай екенді. Туғандар қой базарға келдік, бұйырса қойдың баланы сұрап қойып, бұй қаншадан болады. Жігітте қанша екен қойың? Қозы да? Қой бұ? 9 мың сұрады. Қойға. Кейінкілерін көріп қойық, қармалап көріп тұр. Қаншада отыр әке? 11 bunlar. Olur 11. Kaça sırasız? Alışık kişi ait kız geldi. Cemde turgan maylangan. Cemde turgana? Bunlar 11 ken. Alыңызға ке жақсы кен. Ya. Неге? Narxlar qancha ken? Turadi, жүрішке кен. Qancha oladi qo'ylar? 11 to'g'izdan 11'den 9'a çeyini? 9'dan 11'e çeyin. Qaysilar 9, qaysi 11? Olar 9, olar 11. Olar 11 ha? Qancha ekan? 20 optam. Ya. 20 optam. Optam 20 o. Bari mı? Optam 20 ming deydi. Alып qo'yish kerak. Qanchadan bo'ladi? Почти 6,5 mingdan da. Adan sal arzon bo'lmay. Arzon bo'lmay kishini 15. 15 bo'lmay, 5 mingdan. Yaxshi.
Koylar kançadan? 20 ming, eko 20 mingdi. 20 ming deydi. Kartan bu? Eko 20 ming deydi. Bu özü göğsen. Qanday şeydi? Koylar kança dost? 15'ten mi eko? Kartan koylar bu deydi. Qanday? Yok, 2'den 15'ten. Qo'shqorlar? 15'ten deydi qo'shqorlarda. Sizga chaka? Bir koyun kartan koyun. Kartan koylar. Buraya geçmiyor kartan koyun. 9'dan deyip durur. 9'dan bas gelse veriyor. Pazar gelecek de bas. Oo, sürüyor. Berette bas. Siz bunday bolcilda aytıyorsunuz. İyi de pazar gelecek. Biz aytkan bağı ötmeydi. Ondan bağı ötse bayağı üzülüyor. Bir kalba otlap böyle berip getiriyor. Alışçılar oyda oday bazını ayta alıyorlar da. Ya var adam özün bası getiriyor da alalım. Yaxşı. Bunu koy 10 ming'e gettir. Qaysi koy satıyorsunuz? Ya. Onu qanchadan aytıyorsunuz men reklama qilib? 10'dan satalım. 10 ming'den ha? Nolar? Yaş koylar bu qatdan. 10 ming'den ne ece? Çok az. Qanchadan gel? Assalomu alaykum. 11 mingden berem sana. Eko. 11 mingden qo'shqorlar. Qirqilgan, jiltiragan. Alыңыз. Ana. Ölçülap tutup nemeli. Qo'zilar, ha? Qo'zi, qo'chqor qo'zilar. Bu qo'zilar qanchadan bo'ladi? Bildim qanchadan ekan. Siz kim bu eko lekin? Eko. Çaksa layıklı olacağımız. Qanchadan bo'ladi hech quloqlar? 3 tane. 3,5'dan oğlan. Ular 3,5'dan keyin. Ulak men eski 4,5. 4,5 alır. Çalğan жақсы емес пайда. Өтетті. Шешектер не болады? Qo'zi shektir. 10 mingdan so'rayapmiz. 9,5 mingdan bo'lsa berem. 502 02 40 20. O'sha ekon ba'zini berasizlar da YouTube'dan çal. Qaray. Alaykum assalom, yaxshi. Qancha ketdi? 6 oldu bayga. 6 mingda. Urg'achi qo'zi. 6 mingga olibdir. Yaxshi. 6 oldu tartib qo'yib beradi. Dur Sherif aka. Aqshang sanab ol. Qancha bo'ladi? 10'dan. Qancha berdi? 4'te 10'dan. Yaxshi ekan o'ng. Soygan jalqa ekan. Maldı kadar. Maldı. 10'dan bo'laddir. Telefon qoldirasizmi? 0703 03 017. Eng bolalar qancha olib bereringiz? 9,5. 9,5dan bo'ladi ekan. Urg'achi qo'zilar yo qo'ylar bo'lib qoldilar. To'qdilar. Assalomu alaykum. Birinchi o'tiris qarmoq. Kelendir satayınç deb. Har bir ağamday çoğun kişini ekende. Qo'ylar 13'ten berem, qo'zlar 9'dan berem. 9'dan 12'ga cheyni. Qanchadan bo'ldi ekan bular? Ya. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? Ha, so'rayapman. 7'den. 7'den bo'ldi. Buni kraska chachotsi qo'ydim. Ne, satosib oldim. Qanchadan? No bu 8.800 bo'ldi, no 8 oldu. Bu 8 oldu. Narxı 8.700 oldu. Bularni qaqa olib ketayini o'zi. Aldım. Bishkekka ketadi. Qanchadan aldın? 8.
Туугандар, мына бүгүнкү малдын бааларын көрдүңүздөр. Бүгүн 25 ноябрь 2022. Ошол туугандар, реклама боюнча экранда турган номерге байланышыңыздар. Реклама кылып беребиз, эмне сатсаңыздарды.